Sanibonani babukeli be-Inakho Production. Igama lami nguSithembile Ngwakathuli. Ngiyacabanga ukuthi abanye bake bahlangane nami TikTok. Njengamanje ngize la ngicele i-Inakho Production ukuthi izongisiza ngivezwe umuzwa wethu njengomndeni entweni eyenziwe uMadlanduni okubhuti wethu othatha ingoma wahlangana nabantu bangaphandle wathatha ingoma yababu wakhe okubaba wethu sonke uBhekumuzi Mthuli wayisebenzisa ngokuthanda kwakhe waphuma ngale ngoba ethenjisiwe lokho abethenjiswe kona ukuthi uzokuthola. Kade sasikhulumile savumelana ngesasivumelane ngakho ukuthi ingoma ayiphumi kungekho into esibonayo kweza umndeni. Nduni okusho ukuthi ngizothi kanjena njengoba isitaliyoni ukuthi yaphunyuka ingoma ngephutha kungesikhona ukuthi sebeyisebenza vele. So ekhaya kasifani sonke asi understand sonke ngendlela indaba yomculo ukuthi ihamba kanjani. Kwaba khona lokho ukuthi mhlambe kube khona lokho kuhilizisana ukufuna ukwazi ukuthi kwenzakala ini nani but why mina futhi engizamayo ukukhuluma nezingane zasekhaya ukuthi no asimuzweni ukuthi ubafo uthini isitori sakho sibeka kanjani futhi inhloso yakhe iyona yipi yabona wakuveza ke konke ukuthi hayi no kuzohamba kanje uma ngabe futhi ingoma isebenzile kuzohamba kanje savumelana ke ngalokho kwaze kwafika ke ekuthini ke sekufika isikhathi sokuthi siyenziwa ke i-album nansi nengoma iyafakwa phakathi kwase kuba khona into ukuthi ke angize nami ngizofaka ivoice yami ukuze kuzoba naleyo nto leyo yokuthi ke into ayenza uStaliyoni yenza ngeqinisa akusikhona ukuthi mhlambe ube intshontsha or kanjani yabona kufanele kubone wonke umuntu ukuthi umndeni kababa uvumile yabona. Yena wahamba wayoyenza yedwa leyo nto leyo wavuna lesivuna sivunile angazi ukuthi indaba yabantu abaculi futhi ngingathi abantu abanye babaculi bethi mase bekhathele bengasazi ukuthi bacule yini sebenqanyukweni bese bekhumbula uBhekumuzi khumbula ukuthi uBhekumuzi uyena umuntu wayemthanda uBhekumuzi uyena umuntu wayemkhulisa njengamanje le ngoma engikhuluma ngazo uXolo uthathe wahlanganisa uXolo noMadlanduni basase bahlanganisa uBhekumuzi Mthuli noThokozani Langa emanzi noParafini into engakazi izihlangane from emandulo leyo nto ayikazi izihlangane and I understand ukuthi why kumele ukuthi kuhlanganiswe abantu abangakazi baze bahlangane ngoba bona befuna ukubenefita ngomsebenzi womunye umuntu. Uxolwa uMadlanduni ubani uKabza the Small abanye baningi kunenye music video engisanda ukuyibona engingayazi nomuntu wakhona ngimazi but ingoma yaBhekumuzi futhi nayo leyo every time umuntu mase khathele into azoyenza uvele nje akhumbula uBhekumuzi angazi ngoba yini yikho ke ngicelile i-Inakho Production ukuthi ize la beze kumina sihlanganeni sizokhuluma ngiveze umuzwa womndeni ngoba uMadlanduni nalo wakhona sithe siyakhuluma naye wasitshela ukuthi thina sawahamba wakhuluma naye la khulume khona wathi thina sazilutho vele ngomculo ofithi fine ke kushuthi yena uyazi ngomculo but akumniki lokho ilungelo lokuthi thina sithathe noma kanjani just because asazilutho ngomculo. Amalungelo ethu ezingane zaBhekumuzi siyawazi amalungelo ethu ayalingana akakwazi ukuthi asenze kanje ehlangane nabantu bangaphandle abafuna ukuyiqhaphazela lo mndeni lo kwenziwa uMadlanduni ukuthi angi-understand ukuthi yindaba yena azi kahle ukuthi thina sasivele sikhuziwe ngaye ekhaya sikhuze ubaba wakhe uBhekumuzi ukuthi asidlalele kude naye baxoshana nobaba wakhe ngezizathu abaxoshanela zona azaziyo yena okuyiqinisa laziyo futhi ayingasukelwa ngawo kodwa sangakubeka lokho phezukwakhe sawumenza ubhuti wethu umalume wezingane zethu yena kodwa ukwazi ukuphuma kanje lo muntu lo wayexoshiwe lo muntu lo ubiza ngisho umfeka ngisho ngathiwa ngiyahamba manje ngiyovuka kusasa ngiyombopha uzoboshwa ngoba akabizi ngisho uThuli why kuzomela ukuthi athathe izinto zakaLthuli ayinika abantu bangaphandle ngoba yena efuna ukuzuza ngegama lababa wakhe asiphike ubaba wakhe kodwa indaba ezofuna ukusebenzisa kabi bezocindezela igama lababa phansi ayenze noma kanjani ngalo. So unye uMadlanduni wazi kahle ukuthi ubhlungu abuzisa ubaba wakhe babunzima kangakanani kangangokuthi esefike einsukwini zakhe zokugcina esefike esibhedlela wafika ngalesikhathi embona ngoba wayesesimeni sokuthi akasakhulumi ngalesikhathi embona amehla akhe evukela kuyena waze wadlikizwa waphathwa isizwe ngosimo sokuthi phakathi kwabo vele abakaze bazokwazi waze wacela ukuthi sicela ubuyele eceleni ngoba manje kuyacaca lento le akaze ziyenzeke ngoba usenza kanje ngoba ubona wena sicela ubuyele eceleni kodwa yena watshelwa futhi kumndeni ukuthi yini into enkumele ayenze ukuze ezobuyela mhlambe ekhaya sebemcelelile yini into ozoyenza ukuthi ubuyele ekhaya lo muntu usebenzile emculweni wayithola leyo mali ayithola nayo uThokozani Langa wayithola leyo mali ayithola wangabe wayibhema noma wayiphuza simazi asinandaba futhi kwawe yakhe but into ebalekile ukuthi wayengayikwazi ukuthi ayokhokha lapha kubo ahlawule icala lenza akwazi ukuthi abuyele ekhaya ngendlela eright abo wakhona kodwa yena njengamanje emacala nje exoshiwe nje ukwazi ukuhamba phume ayobukisa ngobaba wakhe
ezweni. Into-ke singeke size sivume leyo siwumndeni, noma ngabe kuthiwa uKabza the Small uyingqongqo kanjani, noma kuthiwa uXolo uyingqongqo kanjani, kuphi umuntu uyingqongqo kubo, ngoba nami ngiyingqongqo kwaLithuli.